kana sirreeffachuu qabdi. Wallaahi dhugama amma dubartii hedduu wanne waytanamni Maammadoon dhiisee irratti janajjanuuf maaliif? Nageettanii miti irratti janajjanuuf tabiraa fuudhaa maali wanni jedhu abbama warraa kanaa uf hin tottolchitu. Kana sirreeffachuu qabdi. Wallaahi dhugama amma dubartii hedduu wanne waytanamni Maammadoon dhiisee irratti janajjanuuf maaliif? Nageettanii miti irratti janajjanuuf tabiraa fuudhaa maali wanni jedhu abbama warraa kanaa uf hin tottolchitu. Ati mee jaarsa kee biratti takas dubartoota isinii himan kun amma nassan shar'an jechu shar'an isinii hima akkana akkanuma walitti moo sontaan abbaa warraa kee kana ati waytatee tumee moonaalizama ta'ii taa'e waytamaraa ufuma bareechiti uffatuma sirraa bareedu wala dhubes akkuma agarte furrii yaasaa biran taa'in hin agartaa miti wallahi dhuguma isin jedha furrii yaasaa jaarsa biran taa'in uf babbareechisi wayta jaarsa bira teetu uffata bareeda kasirraa bareedu godhadhu amma gariin bilistikii as dibannettee asfaa dibatti ilaalam hin dibadhettee asfaa dibatte asela ka yookaan hidhima isii sanuu faallaa gara galchu faa dibatte hidhima isii sanuu ka faallaa gara galchu dibatte kasirraa deemu waytuma amma wanni kanallee dibattu eeshismu boodraa kanallee wayta dibattu ka fuula dibatan kana itti beekuu barbaachisa wanni gariin boodrama mikiyaajuma ta'eef hin dibatan ka dubartii diimturraa deemu jira ka dubartii magaalarraa deemu jira ka dubartii gurraattirraa deemu jira ka bifa kee wajjin deemu alladhi yamshi ma'a lawnika yani bifa kee wajjin ka deemu dibadhu kama dubartiin diimtuun dibattu yoo dibatte inda geetaami atiin gurraattiin ka dubartiin diimtuun dibattu yoo dibatte si daalachiisa ka bifa kee kana wajjin buna si fakkeessu yoo dibatte oo maasha Allah tabaarakallah munawwara si bareechisa kanaaf irra hedduu wanni mumkin yookaa jaarsaa fi jaartii wal gadhiisaniif jaartiin abbaa manaatiif uf hin bareechitu uf gatteetu maan teetti abba jaarsa kana bira akkuma agarteetu uffatuma agarte godhattee kaan godhatte wayta mana keessa deemtullee laal shiitalaal ajaa'ibaa kana godhadhuuti mana keessa deem dhugama isiniin jedhan leesh li'annahu yatamatta simalaaluu kanaan jaarsi kee qananiya isiniin galuu bara amma kun amma jaarsi gariin dheedhiidha ittiin immoo akkanumaan uf nyaata uffata fakkeenyaaf jaarsi keefaati wayta sirraa argu uffanni kun sirraa bareeda maasha Allah bar jaartiiti uffanni kun hedduu sirraa bareeda uffata kana yoo godhatu natti toltaawonni akkasiin jedhu uffata akkasii san godhadhu yeroo hedduu si galaami hedduu itti gammada abbaa warra atillee Maammadoo akkasuma atillee jechu akka haati manaa teetun dhiira biraa walaaltee Maammadoo biraa laaltee akkanatti osoo laaltu ijji isiin goyneef beeyte oyeessoo jaarti kiyyallee akkanuma naa ta'eeti anallee kanallee rabbitu naa qabate anillee maal godhaa miti alhamdulillahi rabbil aalamiin alaa kulli haal jette wallaahi rakkina namni keessa jiru Maammadoon galteef illee takka bareedaadha dhugaa isiniin jedha Maammadoo galtee waytee firiizii matatti dhaabanii deemuu qofaa miti alhamdulillahi rabbil aalamiin dalagaa rabbiitiin jaalanna maal godhaan anallee rabbitu naa qabate dalagaa rabbii jaaladheetiin jiraatti maal gootire maal taate maa wallaahi yooma takka dhiisimee wanni miti ufin qaqqabu uffata ufin miicatu uffata godhatu irraan bareedu wajjaan ba'uuf ammootuu takka heerumtee baate naan jedhani obseetumaa waliin jiraadhaati atillee Maammadoo wayta mana teetu laal bijaamaa ajaa'ibaa kanniin godhadhuuti laa kasirraa bareedu kanniin baasii biti babbareeda kana godhadhuuti isii biratti bareedii taa'e wayta maraa isin aruusuma jechuudha sii galaami wayta maraa isin aruusuma yooma agarte atillee waytuma mara isiin faati keessattuu jecha keessattuu jaartiin teessuni dubartii uf qaqqabuu jaalattu dubartii waan bareedaa arguu jaalattu taanaani mushkila yoo ati akkuma agarte wayta maraa asumaan akkuma uffatuma agarte godhattee teetti hedduu si jibbiti yoo wal fakkaataa taate yoo isiin illee akkuma barbaadetti inni illee akkuma barbaadetti yoo ta'u taate wal fakkaataa wal barbaadanii mitiire waliin mana dhiitaa rakkinnan qabu wal fakkaataa wal barbaadanii maafi mushkila gaafas waluu taatanii jirtan yoo ammootu isiin dubartii qajeelatti laal qulqullina jaalatte yoo ta'u taate akkuma agarte yoo ta'u taate sin jaalatu dubartiin kanaaf seeftii kee eegiiti seeftii wayta eegi wayta nu areeda mucucu godhii miti laal wanni magoote seeftii kee eeggattee deemte dubartiin illee akkasumaa jechuudha kunillee waan jaalala dabalaati akkasi dawaa isin yaa'ii muuree amma kun sababa jedhee dawaa isin himu dawaa akka yookaani nama dhiiraa tokko nama laal amma maal jenna amma waa hedduu dubban nama garii sababa duuji isa dhukkubuuf
nama garii sababa jaartiin isatti taphattuuf nama garii sababa yookaan ammootu nafseen isaatuni ammootu lubbuun isaa raahaa dhabdee waswaasni itti heddummaatuuf wanni akkanaa kun argamaa jenna. nama gowwaaf himaan jiru kana wallahi nama gowwatte haasawaan jiru nama ijoollee galtee ijoollee wanni himaniif kun wanni kun waan hayyoonni dakaatiraan dubbatanii miti irraa fayyadamne warra jedhuuf himaa